Dobar dan, dragi gledatelji ili slušatelji, već ko ste. Ja sam Goran Bare, poznati kao pjevač u narodu grupe poznate kao Majke, iako to više nema veze s majkama, ali dobro, da ne pravimo problema, tako. Sad, ja sam ovdje da vam najavim da vas pozovem na koncert u Dubrovniku, u kinu ljetnom Slavica. Vidio sam puno danas spotaša koji se prezivaju Slavica, ne znam kako je to, možda ima neke veze s tim kinom, dobro, neću sad to. Nego, ne očekujte nešto kao ovo, ovakav će tu biti 100%. Normalno, ne tako sakralno, ali 100% tako dramatično. I tako, dođite, taj koncert počinje 21 sat, pozivam sve, pošto dan prije nastupam u Splitu, gdje ćemo pola rođendana mog proslaviti, a pola ćemo proslaviti u Dubrovniku. I onda ansambl i ostali ostaju u Dubrovniku, ja fino idem na avion, idem kući, idem prvo kod doktora, onda idem kući u krevet. Zdravo, vidimo se, pa.